Maloi lau mali a ho e ki me lere e tonga ko toa pe fia ki tali lere ki mo tolu ki mo uni ngongo mo le te tonga ulua ki me waka ma fo ki televisione tonga ki he hoani. Makai koe ki ngahi ulu i ngongo. Kamata ai ma i moa koe ngahi alo ai pirini si mo i princesi kalauni i a honi i a ko te unu kwa lofa. To e wao fiange e wao fingai anke to ngani mo Australia hiri ai whamu oni e tahini princesi en tirika la tufu i peka i alea pau e wāwhingai a ki whakao mi a kolomotu a mō Canada. Pea whaikai i mi minister o e potu ngāwe ki ngahi ngāwe whakata whanua ai tuku a ki i mi tia whaso si ale o pehe o ku holoki he pure anga ai wahi ai kautoli kirika. O ku te epe me ngahi o ke ana iangi whakatahai me tawakai ki he whamitahi mala e o sipoti pe whoki ke tu unga o e ea. Ko e wakai lewa eni ki he whakaiki ki me kautaha Pacific Timber and Hardware. Ko e monu me tau puaki ke whanau wako me kau whai ako e ako teo nuku alofa mo e ako toka mua koe māmalua nuku alofa i pongpong e ahoni e nau tali fia e ngahi alo e pirinisi mo e princess kalauni pirinisi tau wha ahau manu mataongo pe ke princess halai walu mata aho mo princesi nanaspa u Eliana ke kamata e nau mai mo ako i he ako anga Alice Tupo mo e whaiki ke tala no ako ia. Ko e whangu ko malingi me loto palasi pe ko e aho o i tue me mawawa i he inasi koe ai ako te unu kalofa i he taau o ma i moa langa whanua o i whale o hamo heo fo pe a oko whawheta i ai e ako anga ai tāsi pinga lelei ko whai e whale lahima ai tonga kotoa he kei tanu maki ai moto ko i ai whanua ko e o tua motonga kohok tofia. I he ahoni u tohi i he historia ai ako te unu kalofa e nau taitali ai ka hau o tonga ka koe muka i hei nalaia o loto palasi e nau mea ange e mai mo ako i he ako anga. Na e mea lalo mai pe ai whanauni mo i princesi kalaunisi nai takala me he palasi whatoi ki he ako teo mamaloa o taitali whiwhia i he kau whai ako mo i whanau ako o i ako anga e ngahi alo ko ia o i prinisi mo i princesi kalauni. Ia hiri ana i kamata aki ai o wau halotu pe hoko atu ke lea taitani ne whahoko i Palestini o ngahi ako ai seasi weisirena tau taina o tonga, whaisikau to i tate e vita palifau, ai nani pehe ai, ko i kamata anga o ia ko i nuku alofa, ko i ako teu nuku alofa, taru me tau tawalu a hiva ai ko i apiako hono waia na i langa i tonga ni. Ko i uhinga no fotuu o ia ko teu nuku alofa i tonga ni, ke ako i e tamasi i ako ke poto hono lau ai folofola. Nei toki hoko mai whaiwhikau pālangi ko Lisiate a Mosi, o ne toki tāna ki mai ngahi le soni ke he ke kau moia i he ako, hange koe whika sainisi, me sainisi o nā tula. I he ahoni ko holo i tounga ai ako i he whakakaukau ko ia i tonga, pia whatuai me ka venga ako ai siasi, koe teu i he tangata ke kakato i he mea whalau mālie, whasino mo whata mai. Nei whahoko hiwa whiawhia ai whanau wako lo tonga i pongpongini, i hono talitali e ngahi alo ai pirinisi mo i princesi kalauni. Ma ai ngonga leiteo me televisione tonga ko Alice Tupo. O ku whahistoria ki tongani mo Australia ke hoku ha wāwhingai aki whakao mea whakolo i e ongo whanua. Ko hiri eni ai whamu oni e tāhine princesi ka koe tala whikao lahi a tongani ki Australia Angelica la tufu i peka tuku aho mo e pule kolo ko ia o Canada Australia Jamie Jeffy i aria pau wāwhingai aki whakao mea kolomotu a mo Canada. Ko e whamu oni koe ni ne whaia i he whalaite ko o si i Canada Australia. Na e mea heni ai dahine princesi Angelica la tofu i peka tuku aho, o whamalo ia ai pure kolo i whainga mali e ko eni ko ni whaaki mai ma ai ka inga tonga o kolomotu ai Canada mo tonga ni whoki. Mo e whaamu e ngawelele ake kolomotu ai ngai whainga mali e ko eni, o i kei ngata pe i hono whatupule kina e nau ngahi taun ke i me poto i ngawe ka ke hake aki i ai a tonga. Ko e tau mua. Ke whai e whetokoni aki, i hono langa hake ai wāwhingawe aki o ongo koloni. O kua whakaamu mo whakatoa melie, te tau ngā ue aonga aki, ai ngāhi whainga mālieni. O i kai ngata pe,
he whakatupuleki na e tau ngahi tau kei mo e poto I ngā awe. Ka ke hake aki iai atonga, pea ke lang iai ai otua. Ka inga kolomotua, ko e whakatua meri e atu ki o mō mi whakakulupu, mi hakolo e taha. O kuhai whakataha ki tau tolu, aki ai vāo whi. Mo e whiongo iange, ai whengawe aki, mo e whetokoni aki, o hange hafoi whamiri e taha. Ko e lelei o wheofo o whani, whemaino aki, mo e uowonga taha, o nofo a kai ngā I tonga. E kau lelei ia ke lelei matangi ai ngā awe I Canada. O kuaukore atu, ai poupou, ai kai ngā tonga kotoa I Australiani, pea motonga foki. Ke tau poupou lelei kia te kinau tolu, te nau lava mai, o whefolau aki he wā o yongo koloni, ke langa hake a Canada mo kolomotua. O kuo amanaki lelei kia kahau, o Canada mo kolomotua, ia kakaitonga o kulotu, mo ui lelei, whakapoto-poto, whalala anga, mo ui manatu, tauhilao, talangofua, whaitotonu, kātakilahi, ngā ue mālohi mo whakamato ato. He koe fua o ngā ue lelei, kua paupe ke te fōhe hala o whaingata a. I hela ia, pupuha mo tae lata. Ka te mau ai pare. E ikai ke tau tukuange noa, pe wa inga aki ai whainga maarieni. Ka te tau tari aki, ai loto hanga maarie mo honga ia. Pea te tau whai ho tau lelei taha. Ke tau hoko, koe whai tak anga lelei, kia te kinau tolu, te nau molo mui vae, mo mui ho tau tua. Nā ni mea, ka whai ange ko I kai lama ke whakakato e he kai ngā kolomotu ato o lahi o I kau ngā ue o kwhia mao me Canada, e toki a tā lewa ki andi ihi me ha kolo kehe. Rotonga nina e mea pure kolo o Canada Jamie Chaffee, o ku whawhi e whia ki kai ngā no kolo, I he whainga mālie o ku nā whiohi ai me kai ngā tonga I hona kolo. Nā ne peheu tō lahi kai ngā tonga o ngā nofo I hona kolo ko e ngā ue whawha I tau, pea ku hama hino me he nau ngā ue lelei o ku whai koe ka kai tonga, koe ka kai ofa, ngā e mālohi, whalala anga, moa ngā whaapa-apa. Hiri ana ni tali whiawhia I pea e kai ngā tonga ki nau lau pea Canada, Australia, koho nau api whikawa ia. E wawhetahi wane au tonu ai e pule kolo ki he ofisi trafikalahi a tonga I Australia, ke wakai I he whainga mālie ki harea pau wāwhingai aki whakakau mea whakakolo. Kei ge ke whamo oni eni e tāhi ne mo pule kolo Canada hiria hona whapasi me he kabineti. O ku iei whakatoa meria lelei e iai hatokoni mai a he Green Climate Fund, GCF, ki tongani, ke ngai whakakea ki meheng whatamaki ne hoko I Sanuali. Ko e hiri anu whakaha e he tare ki takoia o e GCF i a Nick Lemaric, roto ngai whakatahama kehe mo e ki pale mia hua kawa me liku. Nā e behea I Clameric, tēnā tokoni mai ki tongani ki ono whaivia ngā aue ki ono tau I ngahi wesia me I he whiriri waki oi ea, o whate whito I ngai polkalama ngā aue o wesia lahi taha. Nā mea heni a huakawa me riku o kune a manakire rei, e whengawe aki wāo whepleanga tonga mo GCF I hano langa hake a tonga ke ne lawa mato wake ngahi haa o whiriri waki oi ea. I kai ngata ai ke tokonia ai ngahi whakea ke koia a tongani me he ngahi wesia koe nei hoko I Sanuali mo I COVID tāhiwa. Koe GCF na whatu uia e ngai puleanga e te au hiwanga fulmawha o whatau mua ke whasisi I mo ta ofi e ngahi kasakona o tukwatu I he ea I ngahi whanua langalanga hake. I kai ngata ai ka ke tokon ke ngai society o ku tula meango fuataha ke ngai wesia o whiriri wake o ea. Nei foto o ai GCF lotonga I konferenisi ai ngahi puleanga whatataha o whikawaki me whiriri wake o ea ai nei whakahoko ia I he ta wanoa hongofulu I Cancun. Ka gehena e whaose be I whausinga o wike ai whataanga ai komniweri me kautake ngahi puleanga ki he wanoa wowa.
Ko e whataanga ko ni o ko whai whataua aia o ko palani ke to e whahokoia i ta ua noa wawha ki Haamoa. I rotonga ni kua mawahe me Rwanda ai eiki Palemia ki Portugali o whataumua ke konferenisia e kautaha koe ngahi puleanga whatataha o whikau aki mo o Seni aia e kaua tukiheni mo e ampastoa koia a tongani ke ngai whanua i Amerika. His Excellency William Eva inga tōne. Ko e konferenisi koe ni na e kamata ia i he ahoni. Maangonga letio mai televisione tonga ko au Alice Tupou. O ku whaikai i minista o Potungawe ki ngahi ngawe wharato whanua Sting Star Saulala ai tuka ki i halak tu whakiholo i mitia wha sosiale o pehe o ku holo ki he puleanga ai wahe ai kautori ki reka. Ko na whaikai i eni Saulala ai tukua ki i o whafo i mitia wha sosiale. Nā ni mea ai o ku te eke ke iai hatutu o ni pehe ai puleanga. Tā ni mea koe ngai tukua ki koe ni ku alu hake he mitia wha sosiale koe whasitu upe moiloi. Kai kehne whai ai whitu taki ki he puleanga ki ha whamatala whamala ala ki ka vingani ka o ku whai ai whakataha e ka pneti whilawe i me ka vingani kai tok tuku hatu hatali. Pea ku kei whatatolo i he kau polisi ino usila ai ni ihina nau makuku i e mala e ka pulu Mountain Smart Hilia ai tau tesi ko i e mate matunga mi kiwis an usila. O ku matu ngai whatatolo goi ni hilia no lele aki i ke whare mahaki au kalani hatoko taha ko e la vea tupu me ngā hina sio ata na e tolorotonga ai makuku koe ni. I he ata mai vitio na tuku hake i he mitia a wha sosiale, o ku haai ai kaumata pule e toko tolu me whukatonga, o ku nau kaka ki he wheitu VIP koe whenga hū ki loto, aia koe toko ua nei whenga hū ki loto kai tolongi e he toko taha ai sea i e sio ata luwa ai loki VIP koe ni o mawhahi. Koe makuku me ulunganga pango koe ni na we CIM o uye ka kai toko lahina i he elia koe ni tau te whito ki he ka kai na i he le volo ki lalo. E ripoti ai ngongo News Hub na pehe ai he taha na sio tonu i whatu tamaki koe ni ne iei mata pule e taha na ne tolongi ha fo hina o tau i ha ki tahine i he kau tangutu ko ia i he le volo ki lalo. I whamatala i ka kai na nau sio tonu koe kau mata pule na nau kamata i palopalema koe ni o tolo hifo ai ngahi hina sio ata ke ka kaina nau tangutu i he levolo ki lalo. E ripoti e ngongo News Hub na e tōrahe ka kaimulonga i whanau na nau labea mo wesia me i he makuku koe ni ne hoko. Kei kene whahai i he kau ngāwe ai malai a ka pulu Mountain Smart e nau kole whamole mole ke ka kaina e wesia me he makuku koe ni mo i nau whapapau. Te nau whenga ke toi whalelei ai lao ki he malae a ka polu o whakau aki mono ngawe aki, pe whakatau a hina sio ata i loto, ke hui koe hamai ai palopale mako ini o kue sia mi ai tō lahi o kau mamata sio a ka polu. O ku kei hoko hoko tupe ai whakatono e kau polisi anu sila ki he ka vingani. Tau mawai toi wakayangi pe hen ki ngahi ulu i o ngongo. Kamata ai mai moa koe ngai alo ai penisi mo i prinsesi kalauni i ahoni i ago teu nuku alo wha. Toi vao whiange vao whingai ake tongani mo Australia hiri ai whamuoni e tahi ne prinsesi i area pau o i vao whingai ake whakakau mea kolomo tua mo Canada. Pea whakaikai i me minista o i Potungawe ki ngahi ngawe whakato whanua ai tukua ki i mi tia wha sosiale o pehe o kuhaloki e pule anga ai wahe e kautore kereka. Ko e kakata i pēr mo une ngongo mo i leto tonga uaki me waki e hawani o ke whaamu na e autaki ko tonga pēr ngahi o moni ki rato whare ko tonga pēr. Whamara tu ki tau kei whiau mai, ka mo mi au.